بولتنا کردی جورنت نیوز ایوار باش تماشاوان هجا و دست بیکده سرنوچه. لا گندوار عین عیسی تقین و عفرین جوانان والا دبا و حکومت دمکی خواج دورک آرام را آماده دکه. پلیس مکدونیا ریل پیش کوشبرین سوری ودکن و ده هفته که ده 4 سیویل بون قربانی لگندوار شامی. دمرتاش جارا کدن بانگا راوستاندنا شردکه و دبیجه دوه پکه که دفج چالاکیان برده و وکرنا نونرتیه یکتیه اوروپا لحریما کردستانی. لباجاروك عين عيسى كود كفا باشوري تل أبيض ترورستين داعش بترنبيلا كتجا بومبا إيريشي يا بحاجة كرن وده أنجام ده 3 شهروان شهيد كتن و2 شهروان دنجي بريندار كتن. چافکانیه کی لشگری جه تل ابی درگی هندیه کو 2 ترنبیلا که بمب کری کو آجو کاره و اندام رخصنا داعش بو لبازگاه که کردان لنیزکی گند قادریه یا به سر عین عیسی و کو دکوه نیزکی تل ابی ده خطاقاندیه. چافکانی آشکاره کریه که شهروان گومان جه ترنبیل کرنه و به دوش که برسف دانه لیجبر که ترنبیل نیزک بویا خطاقاندیه و ده انجام او تخینه ده که 3 شهروان شهید کتن و 2 شهروان دنجی بریندارن. حکومت دمکیه دجبریه سوری دبیجه که ده او نویزگاه که خواه پشتی 3 حیوان و گوهزن هندوری دورین آرام لسوری. هر وسا سروک حکومت دمکی احمد طعمه و داخویانیه که دراگی هندیه که او خواه آمده دکن داکو نویزگاه که خواه پشتی 3 حیوان و گوهزن دورک آرام یا که ده ترکیه آوا بکه و دا زانین که نابا یپگه و هیزن النصر در باسی و دوره ببن. جوالی کی دن با احمد طعمه آنی زمان که اگر پیدا هلوستن خواه لدیجی ریجیم اسد نشان بکه ده حکومت وی پیوندیان پیرا بکن. لمجارة كوشبرتية لعفرينة و كوشبرتية جعفرينة بو دروا سروك دستايا كاري هندورينية كانتونا عفرينة حسن بايرم جه اورينت نيوزا ديار كر كو كوشبرتية ولاتيين سوري جه همو پاريزگاهن بو عفرينة باري كانتون گران كر و لسر كوشبرتية جعفرينة بايرم تكس كر كو صدما يكمين اوا كو درفتن كار پیدا نابن. گیو بکار بکن و کسد دربازی کانتونه دبن جوان را جیاب امنین ام نکنی یعنی امکانیاتنی ماجی محدود هنه جبرکو ام بخوا یعنی جیا کی دور چورمی ما ام محصره دانه یعنی ام گشتک دبن حصاری کی دانه یا جی کی دی ترکیه یا جی کی دا داعش یا جی کی دا واکسن کتا ابن دن هنه هوجی لدیجی ما کار دکن یعنی ام بجاری که نبسری خانه اگر ام گونه بن اقتصاديا و پیش کردن ام سک انها ام دجی کی دا ام بخواب خود حسن کو ام ده حصار دانم یعنی ام چو برسکریکی و ملتی چاره سر بکن و کسد و اجماره پر دربازی کانتونه بیه جمره جی یعنی بارکی گرام بی الوید نویه ملت پر به مالبت به هفت دکتن دچین ماجی وک اداره یعنی ما خواست ام قرارنا بدن و حد کیش و نزوحی را دینن یعنی ام بینن چکه کم ببه قراری که امنی درکت اداری ما بنوه هیئه داخلی بریار کستان ما گو ام نرازینه کس به عائله مالبت دربازی کانتونه بدرکه اف به طیبت ایکو قیوده خال سر کانتونه اما این نش کانتونه چونکه و دویه حتی ج عراق تین ج انبار ج دیره ج حمصه ج هر جیا کی تین تدرینه ما درباز ترکیه بخیری و عفرینه ایوانا ام ت پرسگرک جمعتن انا اما ای کسین کانتونه اگر عرب دبه کرد دبه ام وانا ام برنادن هرم عفرین جهمی آلیان و دورپچکریه ددما کو هنهزن اسلامی و ین دجبریا سوری همیری انگریدای هرم قدکن
هەروسا پشتی و هەوڵدانên hêzên Cebha Nusra ya radîkal ku derbasî Efrînê bibin pêk nehatin û ew li gel YPG û firokeyên hevpeymaniya navnetewî hatin şikandin. Dadgeha Nusra ya İslamî biryar derxist ku hemêriyên ku Efrînê bi Helebê vegirê dide werin girtin û ew bi vê yekê bersivê li ser şikandina xwe li gel YPG dide ku Efrînê bi tundî dorpêç bike. Têzanîn ku herêma Efrînê di vê demê de ji aliyê sînorê Tirkiye ve li aliyekî û hêzên radîkal ji aliyekê din ve dorpêçkiriye. Herûsa ev dorpêçkirin jî bandorê li ser rewşa aborî û rewşa sivîlan jî dike. Rewşa Efrînê ji hemî herêmên Rojavayî Kurdistanê di vê demê de zehmettir e ji ber dorpêçkirin û kêmbûna pêdeviyan. Lê tevî vê dorpêçkirinê rêveberiya herêma Efrînê û hîn rêxistinê navnetewî duwarê perwerdeyê alîkariya astengdaran û penaberan de piştgiriyê dikin. Hêjayê bêrxistinê ye ku li herêma Efrînê de heyvaborî de şer û pevçûn di navbera YPG li aliyekî û hêzên Cebha Nusra bi beşdarbûna hîn ketîbeyên İslamî li aliyekî din qewmên ku di wê demê de van hêzan hewl didan ku derbasî Efrînê bibin. Lê bi hebûna hêza hevpeymaniya navnetewî hewldanên wan pêk nehatin û ew li gel êrişên firokeyên hevpeymaniyê hatin şikandin. û têzanîn ku hikûmeta Tirkiye jî roleke giring di êrişa bi ser Efrînê vedigirt û aniha jî ew dixwaze ku hêzên radîkal li dijî herêma Efrînê bikarbîne da ku aliyên leşkerî yên Kurdî wekî YPG li wê deverê tune bike. Ji aliyê xwe ve baweriya gelê Efrînê bi civaka navnetewî heye ku ew wan li gel êrişên hêzên teror bernadin. Bi taybetî piştî daxuyaniyên rayedarên Amerîkî bo piştgiriya Kurdên Rojava û êrişên hevpeymaniya navnetewî ya li gor bercewendiyên Kurdan. Li ser girtina sînor û hewldanên Tirkiye derheqê gelê Efrînê de hîn rêxistinên mafê mirovan ragîhandin ku leşkerên Tirkiye li ser sînorê Efrînê ta niha bêtirî 31 welatiyên sivîl kuştine di dema ku wan hewl didan ku derbasî Tirkiye bibin û welatiyê dawî yê ku hate kuştin temenê wî heftê salî bû. Di heman mijarê de rêveberiya xweseriya kantona Efrînê bang li netewên yekbûy û hemî rêxistinên mafdariyê kir ku li dijî binpêkirinên Tirkiye li gel sivîlên herêma Efrînê rabin û bang li hikûmeta Tirkiye jî kir ku siyasetên xwe yên hovane li gel sivîlên Rojavayî Kurdistanê bide rawestandin. Têzanîn ku ji ber aramiya herêma Efrînê gelek sivîlên Sûrî ji hemî parêzgehan koçberî wê bûne û ew cihê sereke ye ku welatiyên herêmên Heleb û Idlibê ji ber şer koçberî wê dibin û ew deriyê koçberitiyê ji bo welatên Ewropayê. بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر مجارة عفرين من هابر خبدن ودري والقال ميا بريز صلاح علمدار سركردية بارتيا ديمقراط يا كرد ديمقراط لقال ميا بريز صلاح تبخيراتي في بولتاني دسريدة خازم سناس بكم بشتي كوباني وجزيرة هيرو عفرين قفلتي راوستاندن تخمينة تداب أفيك وممكن بتهيبتي بشتي دور بيجا جهيلا تركيا مرحبا اشترى واشتماشوانين اورينترا بخير هاتي كرم كريم ناویم صلاح علمداری از اندامه پولیت بیرو پارتیا یکیتیا دموکرات کردم لسوریه بخير هاتي كرم برسات تاوی گو دنگت نو زلال موجیش بومن لأمام مجاره جبو کاری به پرسا خود بارم که وچهتر به بله متخواش تناس بكم قالوا بشتي كوباني وجزيرة هيرو قفل عفرين تيانا خارن لأليكي دور بيش لأليكي تركي جي دفرين وي تانك دكده تخمينة تدا دستاوردان عفرين وي ممكن بدمان هذا بله كيفو عفريجي خوشكا كوبانيه وجزيره وند بيجي تشتي بسري جزيره الكوبانيتين بسري يعني البندا عفريني يجي ممكنه تشتي رو روشه عفريني خرابيه عفريجي برتري سال كوني بك دور بيچك نفرمي دايه يعني تشتي بيدات بيش بيدبين جي يعني يجي نبرنا فرمي تن يعني تن هرمي اوجي درن وحتى چون هاتنا خلکه به سینور عفرین رو دور پیچه داره یعنی آله کیمه سینور دولت ترکانه آله میدیجی کتایی بین نصر و داعش و هر کتایی بین دلی بوار آلی کارن یعنی امن چون هاتنا خدا یان ده تامین کردن پیدوی جیان خدا گل کی زیانه دبینن ام گل کی وستیانه بله برز صلاح دهمان مجرد هيرو حكومة دمكي يا ركبرية سوري خو آمده دكا
جبو نویزگاه که خل دورک آرام پیدا بکد تخمین دادا آوابونا پروژه دورک آرام دنابرا کوبانی و عفرین دا به اریکرنا و بایه یعنی اویات اشتاجی وی زوره لور نکه ما قلت بو خوسكي جو اهب اريموت قال كيرن اف اريمو تامبون يا هرمك ارام ددسپیکا شر ددسپیکا سورا سوری دبا ددسپیکا بابت دبا و فیدل گله سوری گله کربا اما دروک وک روی ایرو دا اب دبینن اب مسئله هات میدان پشتی گو کردال میدان خو اثبات کرد پشتی رزگار کردن کوبانی پشتی کشتنا هفت کوبانی و جزیره وقت ترس که پیدا کرد لجام دولت ترکا حکومت ترکا و بلکه جام هنک هزین سوری جی گو کوبانی و عفرینی جی بگینه هفته یعنی ام کرچ عالی خدا و مسئله ام ولد نرخیدن ام دبیجن گو یعنی حکومت دمکی جی خو کانی بو چوبان ادلبه کانی بو چوبان رقه کانی بو چوبان هریمنی دیجی جبر چه دوی دمه دا و لوی هرما گو بناب بویه لعزاز یعنی اب هرما گوش رجهلات چم فرید حطانی دیگینه حدودی عفرینه حطانی عزازه دور 800 کیلومتر اوی رو بویه براستی یعنی سرگیجیک دولت ترکا رو و آف پارتاسه ین دستالات ترکا ای چاوا بکن جبا گو هرمین کردان نگینن هفته جبا گو کرد وانجی آشکره گوتیه تهدید خلمه کرنه یعنی کردا کرنه و تجاری نیل بین گو کیانه که کردین سر سینور ایوانی باشور به آوا کرن بله برای صلاح لهمان بابته جی برای صلاح امینه برا بنام دبین یعنی جهه حکومت دکی و نه عزاز به و ندوی دمه دامه بله ما دخواستش تگیدین جوش تناس بکره گلو ماترس چیه که کوبانی و عفرین به هف گیجی ده همان دمه دا رایدارن پیدا و تف دمه دبیجن نیت آوا کرن دولت کردی لسوری نینه از دبیجم کسی که تجاری نگوتی آوا کردن دولت کردی در سوریه دا کسی که تجاری ندای راب هاندن اویک متمو تم گوتی کرد پرچا کنه یعنی از جبر خدا وک پارتی ده اندیکم و از وک زانم پارتی دیجی گوتن کرد وک اداره کسلاتی یعنی ریبری که خسری هندر دولت سوریه دا متجاری دعوت دولت که مستقل دندری سوریه دا نکریه جبر و از دبیلم مترسیا دولت ترکا اب پروپاگاندا چکری و کرد کیان و دولت و سر حدودی و مترسیا کشور چید که از دبیجم اول لیست سیاسیه تجاره ملتی کرد نبویه مترسی که لیستر جیرانی خواه از دبیم با سیاستا یعنی آخ پارتیستی جبو اجندا دیوانی خاص هنه بوانن ما کردا تجاری اما مترسی لیستر کسی تو ملت جیرانی خود چه نکریه و خواستکا کردا جی سوریه زلاله برانی پارتین خواه یان خسری که دموکراتیک یا فدرالی سخت تابی مازن دولت که فدرالی خازن فدرالی که کردی خازن یعنی ترک حقسز دیگر و بکه بابت که مست و مازن و بکه حجات جبو آواکرنا حرم که تامپون و وقت خبر تیج مرا دست مخابرات و استخبارات ترکی دهندره و منطقه مبناف کریدا روز آوای چه فراد حطانی عزازه چه دریا استخبارات خورا چه کتایبت لشکری چید که چه پارتی سیاسی چید که چه یعنی افتشت افگیل جمع چه پرسیش با چه ترک دوی دمه دا و دوی هرمه دا بله برز صلاح از اما وگرن هندر عفرینی جی گلو بابالتا کدن چه دبه دیارده کوچبریا جوانان جه هندر عفرینی عفرین هنو والا دبه جه خلکین و چه جه جوانان چه جه کسی مزین جی تخمینات دا صدم تن پیدا بونا کاره نه تن پیدا بونا کاره صدم پرنه یک جه یعنی صدم استرنکه او گو هندره نشتجی عفرینی وک وک سوری توایی نرو نشتیه پیش روز جیو نخویایه نزلاله انسان حساب زارو خود که حساب پیش روز خود که افکیش عفرینیا و جهمی سوریا و نزلاله بله یعنی و سدم پر بن هلبت فقیرتی و محتاج بون یک سبب آیا سبب ندیجی هبن السبب ام بيجن جبردو مسؤول ريفابريش جبردو مسؤوله حركات كردي سر وبرج جبردو مسؤوله جبرگو ما جارنا تشتي نوبرا خدا ما خستي نوبرا ملتي خو یان جداتی خوی سیاسی پارتیک به پارتیکی را
دوش دکه جارنا و داد خیلی ناو ملت اوجی نراحتی که چید که و هم قانون و قرار ریوبری خسر جی تین در اوجی براستی یعنی بوی آلی دا دهت دادن به آلی کوشبریه دا اوجی دهت دادن یعنی جوان وقت مثلا که هارتانا مناجه خواندنه هزار وصفه که حتی ششه باش و خوش ملت را نهاتی شرح و شروع وکرن اوج بو چیه اما ادبیم امکیت دا مشارکن دوی کوشبریه دا حرکت کردیم سیاسی جی ام وقت پارتی جی امکیت برد مسئولا جبری که مجی نکنی اف حالتا حمبز بکرا استیعاب بکرا شرح و شروع بکرا شکورتین خراج ملتی خرا ام تبدا تدا براستی تقصیر متوعی بله جعفرین برز صلاح علمدار سرکرده پارتیا یکتیا دموکرات گلکس پاس بو بشداریه و روزنامه تایمز یا بریتانی را گهاندیه که کنترل کردن رژیم اسد لسر آخا سوریه قلس بویه او داکتیه تا 18 صدی. هر وسا روزنامه دازانین که رژیم اسد نماکاره بروانی خوال شامه و لازقیه بکه و هیزنوی دما داویدا پر لاواز بویه او تا دمک دریج نکانه بردوام بکه. جداوی سالابوری و اوتانها رژه دورین کنترل کردن رژیم اسد لسر آخا سوریه قلس بویه و دوی دمه ده بتن 25 صدی سوریه دبن کنترل رژیم دمایه لجالیه کدن و ملیشین حزب الله جی رولک گرنگ ده بروانی رژیم اسد دگرتیه و آنها جی او هولدده که تواهی سینور لبنان به سوریه را کنترل بکه و به تایبتی سینور لدور باجار زبدانی لگندوار شامه. ده هیوا آفدارا بوری ده جی مزنترین گوهرتن میدانی استراتیجیک لسوریه چیبونه که هزن رژیم لگل هزن دجبری لباکور سوریه و کشیان پشتی که هزن دجبری باجار ادل به تندی جی دست رژیم درخستن و لحلب جی لگل لکنیان به پیش وکتن هر وسا اپراسیون دجبری به سرکتن جبرکوان ده دما اپراسیون ادل به ده یکیتی یک چیکرن و همی هزان ده بلیوای کی ده شرد کرن پشتی 4 سالان جه کریزا سوریه آنها آخاوه بویه 5 پارچه که بشه یکمین دبن کنترل رژیم اسد و هوالبندنوی وکی میلیشین حزب الله و ین ایرانی دیا و بشه دویمین ده دست هویترین رخستن تروریستی لجیهان داعش دیا هر وسا بشه سیمین جی ده دست رخستن جبهه النصره ده که او بشه القاعده لسوریه و یه چارمین جی ده دست ارتش آزاد یا دجبری سوری دیا و بشه پنجمین جی ده دست هزن کردی دیا هر وسا لگوری راپور انهین رخستن جیهانیه که رژیم اسد 25 صدی جی آخا سوریه کنترل دکه و رخستن داعش در دورا 45 صدیه و هزن دجبریه وکی ارتش آزاد به تن 5 صدی دبن کنترل اوی دیا و رخستن النصره دور 10 صدیه هر وسا و هزن کردی جی دور 15 صدی جی آخا سوریه دبن کنترل اوان دیا پشتی که وان باجارن هرمن کوبانه و طلابیه جی دست رخستنا داعش رزگار کرن. ایرو به صدان جه کوشبرین سوری ین کل سر سینور یونانستان آسمانه در باسی مکدونیا بون هر وسا و لگوری جی درکی جه دستهلاتداری ولات مکدونیا که ایرو هیزن اولکاری ریل پیش کوشبرین سوری ین کل سر سینور یونان آسما بون وکرن و به صدان در باسی وی ولاتی بونه هجای به برخستنه یا کوچبری چند روزان و هزن اولکاری هجمارک مزن ج کوچبرین سوری ین کوچ یونانستان با علی مکدونیه و دچون لسر سینور راوستاندن و ایرو پشتی کو هزن اولکاری ریزن وان کوچبران بر خستن کرن سینور لگل وان هاتا وکرن لعالیه کی دنه واهین ریخستنین کوچبرتی را گهاندنه کو روزانه در دوره 2000 کوچبر ج یونانستان و بر با علی مکدونیه و دارن و پشت را د سربیا و مجر را در باسی نافچه شنگان ین گریدای نتا و یک بوی دبن دا کلور خرادستی ولاتین کو دخوازن کوچبر ببن بکن بروانیا سیویل یا سوری لگندوار شامی را گهاندیه که باجار دوما بویا باجار که ویران کری و بانگ لعالیین سیاسی و مروواهی ین عربی و جهانی کر که بگازی باجار دوما رابن
د ریا داخویانیه که دا بروانیه سیویل بانگ لانجمن اولکاری جی کر که درباسی باجار دوما ببه و آلیکاری پیشکش سیویلن وی بکه و ده هفته یا بوریده باجار دوما راستی دو کمکوژیان هات که تیدا کیمانی 400 سیویل بون قربانی یا داوی ده بو که تیدا رژیم سوری موشکن والایی پیکانی و ده انجام ده کیمانی 5 سیویل بو قربانی. ارتش آزاد در دور المراکبات لباجار حرست لگندوار شام پیش دکوه و لگندوار حلب داعش 9 سرلشگرین رژیم در دور بالافرخانه کویرس کشتنه و جبو ناسکرنا پفچونین داوی لسرانسری انین شر لسوری و افرا پرجوار آمده کریم به افرا تماشا بکن. لگندوار شامی لباجار حرست ارتش آزاد آواهین در دور المرکبات به تمامی کنترل کرن و وسا جهم آلیان وهات دور پیچ کرن و جالی خود اجناد الشام ددا خویانی که فرمی راگهاند گوان دکاری بوتاغا عجمی و ناوندا پولیسا حرستا و هر دو نافچین کوع و تأمینات جرژیم رزگار بکن پیره چلشگرین رژیم کشتن د ناوان د سرباز جی هبون جبلی گو هجماره که تانگ و ترمبیلین بی ام بی تکشکاندن ده همان دمه ده فیلق الشام راگهاند گو چکدارین وی فروکه کمی گیا رژیم آنی نخواره دما گو همان فروکه دخست نافچه یا غوطا لگندوار شام توباران بکه لباجار زبدانی لگندوار شام ارتش آزاد کشتنا 6 چکدارین میلیشین حزب الله لروجاوای باجار تکس کرن و وسا هجمارا کشتین حزب الله د 24 دمجمرین داویده گهشت 18 کشتی د ناوان د 7 سربازی هنه جبلی گو هجماره که تانگ و ترمبیل جی تکشکاندن جالی خود فروکین رژیم هند توباران تاخین باجار ده بردوامه و ده انجام وی توباران ده 11 سویل جیانا خوش دزدان. لگندوار حلب رخستنا داعش ایریشک مزن بسر در دورا بالا فرخانه کویرسی دبر و ده انجام ده 6 لشگرین رژیم کشتن و به دهان جیبریندار خستن و ده همان دمه ده پفچونین تند ده نافبرا هر دو آلیان ده در کته هولی تی ده رژیم بفروکین خواه نافچین داعش توباران کرن جالیه کی دن و مالپرین آلیگرین رژیم کشتنا 6 سرلشگرین رژیم تکس کرن گود انجام ارمانج کرن آواهیه که نزی بالا فرخانه کویرزی به ترمبیلک ماین کری هاتن کشتن. هروها لازقیه نوچگهان اورینت نیوز راگهانده گوشرکی دجوار ده نافبرا رژیم و ارتش آزاد لدردورا نافچه نبیونس ده لجبل الاکراد لگندوار لازقیه رودا ده انجام ده هجمارکه ندیار جلشگرین رژیم هاتن کشتن جالی خود فروکین رژیم به برمیلین تقینر گندو باجاروکین در دورا جبل الاکراد توباران کرن. لباجار آگری یا باکوری کردستان ولدیجی زندان دوگو ایریشک پیک هات ولگوری زانیاریان کد انجام ده هجمارک جلشگرین اولاهی زندان هاتنا کشتن. لگور آجانسین ترکی که ده شمیه دمجمیر ده شویده هجمارک چکدار نناس لدیجی زندان ناوندی یا دوگو لآگری ایریش پیک آنین و ده انجام ده زیان مرووی و مادی پیک هات. بویارن ایریشه لدیجی بارگه و ناوندن ارتش ترکی خورد بونه به طایبت پشتی تقینا پرسوزه یا کتی دا بهتری 100 سیویلین کرد جیانا خوشدستدان و لگوری رایدارن کردن باکور که اف بویارن روزانه تین وک برسدک لسر کارو کریارن پارتیا آکپا یا لدیجی کردان و پارتیا پککه. هفسروک گشتی یه پارتی دموکرات گلان هدف صلاح الدین دمرتاش لناوند کنگره یا تابلوی که ده اندامین چاپمنی را جوی نکلدار خست و آشکره کرد که راستی جی ترکیه نهاد دمک آلوز درباس دبه و پیوسته که ترک، کرد، لشگر، پولیس و سیویل دناو هفده بیک بن و نین کشتن. او نهاجی که ده ساعتا لازمیر دا خوازا بانگا کریه که پیوسته ایدی مرن مرحال بسکنن و پکک به شرط به مرج چالاکین خواه ین بچک ین لباجار و چیایان داردخه بداوی بکه. لآلیه کی دنجی الترناتیو و تنایه جهیلا سیاست دموکراتیک و به بهانه هدف تنبه وره حسباندن و توان پارتیا داد و گشتپیدان آکپا به کشتن پلیس و عسکران و نای پرسن او همو زاروکن وی ولاتینه. دمرتاش بالکشان سر 6 میلیون کسین که راین خواه دانه هدف و دیار کرد.
کو حکومت هلبجارتنه د سه وزارت حق وان بده وجبو اولهیه و د عدالت هلبجارتنه جی د او د حکومت دا بشدار بن لترکیه دستای بلندیا هلبجارتنه یک جوتمه و ایسال و روجه هلبجارتنه پارلمانتوی نشان دکه و د دما کریزا آواکرنا حکومت دا لیره ترکی لگل دلار امریکی داد کوت تا 3 لیرهان آگاهی بهتر در راپورا بیده ده هیاما اپراسیون ترکیه لدیجی پارتیا کارکرین کردستان PKK ده و بلداکتنا لیره ترکیه دسته بلندیا هلبجارتنا لترکیه بریار ده گوه روژا یک جوتمه روژا هلبجارتنین پرلمانی نیشان کرده و لگوری هین آلیین سیاسی لترکیه گو افریار ده دمک پرینزیک ده هاتیه نیشان کرن پشتی گو هولدان ناوکرن حکومت که هفش پیک نهاتن. جه آلی خواه سروک وزیر ترکیه احمد داود اغلو بفرمیجی سروکومار ترکیه را تکز کرده گو او ده آواکرن حکومت که هفش ده بسر نکد. لگوری دستورا ترکیه دوی اردوگان پارتیا گلیا جماوری کو او با آستا دویمین ده هلبجارتنان ده بسرکتیه به اپراسیون آواکرن حکومت تکلیف وکه لی پارتیا گل دروژا چارشما بوری ده او اپراسیون نپجرند و وکی ویبر پارتیا تفگران تو پرورجی قبول نکر کو بجداری آواکرن حکومت که هفش ببه. ده همان دمه ده او ده دماوان پرزگریکان ده لیره ترکی ده روژا چارشمه به توجی لگل دولار امریکی هاتشکاندن و او وگرک دیروکی اج لیره ترکی را. هر وسا لگوری اجانسا بلومبورگ کو لیره ترکی جدسپیکا وی ساله و برژه 27 جسدی لگل دولار امریکی داکتیه و آنها بهای هر سه لیره ترکی بویا دولارکی امریکی. لعالیه کیدن او دمجارا جنگه ده فروکین لشکری ترکیه اپراسیون که برفره لدیجی گریلاین پارتیا کارکرین کردستان PKK لهن نافچه باشور کردستان دست پیکرن پشتی کو 8 لشکرین ترک ده انجام ایریشه که PKK ده هاتن کشتن. جعالیه خواه او لسروی مجاره دسته اولهی نشتیمانی یا ترکی ده داخویانیه که ده بانگ لبرپرسیار نشتیمانی او لشکری کرده کو جوینه که درباره اولکاری ترکیه لدار بخن دا کو کریزا لترکیه او گفن PKK گوتو بیش بکن وکی کو تخویانی کرن کو ترکی بر ببو بلاتا کمزن و دچه ده نوازختن هنالی ناونتوی ده او اف کریز به صدم سیاست انشاشین سروکومار ترکیه او سرکرده پارتیا AKP رجب طیب اردوگان چبونه لبندا مبن نو برکه بتشوکل و بگرن دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده اگر تبو خواهد ناس بکشل دورات چه دوه گلالیانی اورینت نیوز باجاره گرکی لگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سویسرا شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولر جوان الكردي اورينت نيوز عموده محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كرد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادي الباجار كوباني بولتانا كردي اورينت نيوز ده یکو بهستیه نوت يكو ديتيا
لگندوار عین عیسی تقین و عفرین جوانن والا دبا و حکومت دمکی خواجه حریم آرام را آماده دکه. پلیس مقدونیا ریل پیش کوچبرین سوری ودکن و ده هفته که ده 400 سیویل بون قربانی لگندوار شامه. در مرتاش جاره کردن بانگ رواستاندن شهر دکه و دبیجه دوه پککه دفج چالاکیان برده و وکرن نونرتیا یکتی اوروپا لحریم کردستانی. دوباره سلاف فرمانداری هیزن زیروانی دهوکه و داخلیانی که نویسکی در راگهاندیه که دوه بشف بالا فرنشر این هیزن هف پیمانی نام نتوی لعنین روجاوای دجله بارگه داعش یل نسریه دناورا موسل و کسکه و آرمانش کرنه ده داخلیانی ده هاتیه گوتن که تچکدارن داعش جوی بمباران ساغ نفلتینه و جالیه کی دنوا ارتش امریکا جی راگهاندیه که بالا فرنشر این هف پیمانی نام نتوی یل دجی داعش سوسه ایریچندن لسر جیهو بارگه داعش لعراق و سوریه پیک آنینه و زیان مزن گیهندنا همان ریخستنه. لشنگال شهر دنابار هیزن پیشمرگه و تروریستین داعش ده دجوار بو و داعش به توپنهاونه لسر زمین ایریش پیشمرگه کرن و هیزن پیشمرگه جی به تندی برسفدان و 20 چکدارن داعش هاتن کشتن. لشنگال هیزن پیشمرگه ایریش کیدن داعش پوش کرن. سربست هیزن پیشمرگه جمال محمد را گهانده بو که ایرو شهر سبه ریخستنا تروریست جه چند آلیین شنگاله و توپن هاونن آویتن هیزن پیشمرگه و پفچونین تند رودانه که تیدا کیمانی 20 چکدارن داعش هاتنا کشتن. نویزگاه نونرتی یکتی اوروپا لحولیر ایرو ودبه پیوسته حول سیاسی این ریوبری حریم کردستان لگل یکتی اوروپا بریارا و کرنا نونرتی خودکه. درباره مجاره دا برپرس پیوندیان لگل یکتی اوروپا یا حریم کردستان دلاور آگجای بو راگیهاندنه که او پینگاو بو پیوندین یکتی اوروپا و حریم کردستان دستکفتک دیروکیه و گوت پیامک آشکره یا یکتی اوروپا بو نافچه و دنیای که نشانه گریدانیه یا حریم کردستان هیه. جناو دورین روجاوی کردستان ماف چند کرتنوچه جوار آماده کرن ام به هفره تماشا بکن. دسته جوان و ورشزه یا هرما کوبانی جه دسپیکا هیواگولانه و او با آرمانجا پیشخستن سپور ده همی بشانده پرورده این سپور ارگانیزه کر. له هرما دربسیه و پشتی کو کورسا پرورده از زمان کردی بداوی بو. ایرو تفگر زمان و پرورده باورنامه این زمان کردیه. لدسود و پنجی خوندکارن آستاسیمین بلاف کره. لحلب لتاخا شیخ مقصود سازی زمان کردی ده بلاف کرن زمان کردی لناواگل ده بردوامه. هروسا سازی ایرو کورسا 3000 خوندکاران بداوی کره. یکیتی جوان و ورشزه یا حریم افرینه. ده پنج تباخا بوری ده تورنوای که فوتبول بناو شهید پرسوز دابو دست پیکرن. کود تورنوای ده تیمن افرین و نافچه نوی بشدار بون. هر اوسایی رو تیمن اتحاد افرین اتیبا او سیاد لگیشتن قوناغ داوی. لحریم کوبانی دسته تندرستی او هیواسور آکرد و با آلیکاری رخستنا بجیشکن بسینور را. کمپانیا در ذکر نازاروکن باجر کو بریادم که دست پیکربو بداوی کر. هر اوسا دوی کمپانی ده 3000 زاروک هاتن در ذکرن. پیدا کرنا نان چیروکه هری دجواره در روشا شر و تنبونی دا و لسر وی مجاره لحریم جزیری یا کته ناسین کوچانیا گنمه نان خوا خرابه و آرد خوشی نپاکه ریوبری خسری لسر وی بابتی راوستیا که دی او چاره که جنان را پیدا بکه دا که باش با و ریل پیش نان نپاک بگره. نان پیدویا هری پیوسته د جیانا روزانه د یا هر مرووکی و جدما دسپیکا شورشا سوریه در رژیم اسد د پیدا کرن و قدکرنا نان د دلیست تا گوگل سوری پی بیشینه لنها و پشتی 4 سالان ج شورش نشتجین هریما جزیره گلین خو جن باشبونا ارد گود فرنیان د پکت دکن چم دی گوگل گمار د ناو د هيل لګوري ګودانه خویا کرنه بری شورش آرد فرنین جزیره جا آشن حلب دهات لنها و پشتی گرتنا رید ناوبرا جزیره و پارزگهندن ده جا آلیه کی ده و درکتنا بهترا نافچین حلب جبن دست رژیم جا آلیه کی دن ده
ev yekheşt got tevahiya aşên arde bisekinin lewma ardê paqij ji ser Cizîrê Qutbû. Lê sedema herî mezin li gorî çavdêrên xwecehî derxistina rejîmê ji genimê nû ji herêmên Kurdî û ber bi Şamê û Laziqiyê û Tertûsê ve birin lewra genimê herî kevin ji herêma Cizîrê re ma û li gorî heman çavdêran got ev tiştgiş li ber çavê rêveberiya xwe ser dibe û tevî vekişandina rejîmê ji deverên Kurdî lê tanha rêveberiya firneyan di destê rejîmê de ye. Ji aliyê xwe de desteya temwînê ya rêveberiyê ji bo çareserkirina pirzgirêkanan tagonanekî xweş derkeve hemû aşên herêma Cizîrê agahdar kirin ta got ardê xwe çend caran bêjing bikin ji bo got ji gemar û qaşilan paqij bibe û ardekî nû derkeve. Bêguman Sûriye berî şoreşê ji welatên têrgenim bû lewma difrot dewletên derveyê jî lê niha genim û nan li tevahiya herêmên Sûrî bûye krîza herî mezin. Di rewşa şer û talanê da tenê nifşê zarokan zirara herî mezin dibîne. Ji dibistana dûr dikeve û mêjî û ramanên xwe jî dijminatiyê mijûl dibe û ji devêla ku pênûsan rake ew bi nasîna çekan hildigire. Şoreşa Sûriye bandora xwe li ser civakê kiriye, nemaze li ser rewşa zarokan û pêştî got şoreşa Sûriye bi aliyê çekdarî ve çû. Raştina çekan bi rengekî mezin belav bû û kiryarên zarokan hate guhartin û bêtir bi aliyê tundutujiyê ve diçe û çêtirîn lîstikên zarokên Qamişlo û hemû navçeyên wê bûye avakirina rênbendan li kolanan. أنا وأولاد حارتي نلعب هون ونخاف نطلع برات الحارة لأنه نخاف نهجم علينا داعش. بو أما فتشين بو داعش خون ماذا نفجرين زاروكا ناكوجي. û zarokên Cezîre û hemû zarokên Sûriye bi ser dengê taqînan de dijîn û bûye tiştekî normal ji wan re lê gava got rewşa wan zarokan tê şopandin tê xuyanîkirin bê çawa şerbandora xwe li ser wan kiriye û tirsxistiye dilê wan zarokan de û li gorî raporên UNICEF got derdora 5 milyon û 500,000 ji nifşên zarokan zirar dîtine û lê gorî toreya Sûriya mafên mirovan got hejmara zarokên ku gucber bûne gihiştiye 2 milyon zarokî. وأنا ورفاتي عم نلعب هون وأحيانا عم نلعب طابة وعم يجي صوت الانفجارات وعم نركض على البيت ونتخبى وأنا بكره الحر. Ev 5 sal û zarokên Sûriye şerekî tund li welatê xwe dibînin û wêneyên kuştinê û serjêkirinê û wêranê her tim li ber çavên wan e û bi vê sedemê wê ev zirar li ser nifşê zarokan yê pêşerojiyê bike. Lê xwedanên zarokan ti alîkariyê bi zarokê xwe re nakin da got wan vegirin jiyana normal û wan dûrî rewşa şer û kuştinê bikin û çareseriyekê ji vê pirsigirêka mezin re bibînin da got pêşerojeke xweş û dûrî şer û pevçûnê ji zarokên xwe re peyda bikin. أنا ألعب في هذا الملعب دائما عندما أسمع صوت انفجارات أختبئ في المنزل وأنا لا أحب الانفجارات وأتمنى أن يأتي السلام إلى بلدنا. Lê hêlekedin aliyên siyasî jî gelek bandora wan li ser rewşa zarokan heye. Jê devêla got dibistan û navindan ava bikin û zarokan têde bicih bikin, diçin leşkergehan ava dikin û zarokan ji hem bêza dayîk û bavan direvînin û rastî perwerda û şer dikin. Dê dema şer û pevçûnan de li her deverekî divê miqatebûna li psîkolojiya zarokan hebe û ji xwedanên zarokan tê xwestin got zarokên xwe dûrî wêneyên şer bikin û li pêşerojeke xweş ji zarokên xwe re bixebitin. Pêlên germê li Herêma Kurdistanê beramber havîna sala borîva bilindtir bûye. Nemaze li nava kampên ku germ li bin çadirên debar li ber nabe û gelek nexweşî jî li penaberan derdikeve û tanha hejmarek zarok yên ku ji ber mirinê reviyan e bûn qurbaniyên germê. Di zivistanê de ji sermeya zêde penaber dibe xwedê û pêleke germê bi ser me de were. Lê di germahiya havînî de jî dîsa daxwaza pêleke bayekî hênik wa ji germa zêde biparêze. Ji dema danê sibehê û ta ber bi êvarî tevgera xelkê kêm e ji ber germahiya seqeya Herêma Kurdistanê û Iraqê bi giştî. Lewma penaber neçarin dibin konê xwe de xwe biparêzin lê her pirsgirêka wan dîsa heye ew jî qutkirina elektrîkê ye.
بس منظمة عادية منظمة تحمل كنيمة تفهم كرشة بس عارف زارك هور قرمة وكهرباء قلت بيها أقدر بالك شادر اللايلون يعني طابق البيت شادر يتخيل عاد بيدل السنجري بيها أقدر تێزانین گۆدەڤەرە گۆتاڤ لێ خورت بە و گەرماهیە وێ زێدە بە دبە گۆزارۆک و خەلکێ وێ دەڤەرێ ڕاستی گەلێک نەخۆشیە ببن li gorî jêderên taybet li domîz tenê di havîna îsal de zêdetirî 10 kesan jiyana xweş dest daye ji ber germa zêde ev ji bilî nexweşiyên belav bûne mîna tîfo û kolera û hin nexweşiyên din hinek jê gelek insan jê hene nexweş ketin germa zêde وكهرب دي جارة قطبي داني صبحي 3 ساعات قطبي وداني فاري 3 ساعات قطبي جگر ما زيدا كرامي تيفو بيرچيبو هن مالبات جخوره موتورين الکتریکی پیدا کرنه لیکسن هنه 1 امپیر بتنج الکتریکی نکارن تابین بکن لو ما دخواز جری خستن ناف دولتی دکن گوچاره که جواره ببینن چه منظمه که دنگی ما بگیده و حسام بکی و ما ببینی مولده آریکاری که آریکاریا وی ملتی بکی او ملت گلی که شپرزد به دنیا گرما لو كونن وضيوا قال لك نخوش يعني جرمامه زياده زحمته وصار حالة كهرباء قطبي يبتشكي كهرباء مولدك بتشوف شفرتيني زربيده مشكله بنزين جنيه تناسك يعني هم هر زحمته تنا لگوری دسته چعبدیری یا ازمانیا جیهانی عراق دورا هری گرمه ده هاوینا 10,015 ده گوپیلیا هری بلند یا تاوی گهشتیه 52 بنابراین کرد نب گرماهی هاوینی را بکن جدبن و نب سرمایه زوستانی را بکن جدبن اف هیا مادمه که گرماهی کنروا و خورد بسر عراق و هرم کردستان ده هیا تنه بنابراین دناوا کونا ده جیان دکن زحمتیه دکشینن شکامپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز نه گرم الماته نه سرمال الماته داویه دا دوباره کرنا سرنوچه لگندوار عین عیسی تقین و عفرین جوانان والا دبا و حکومت دمکی خواجه هریمه که آرام را آماده دکه پلیس مقدونیا ریل پیش کوچبرین سوری و دکن و ده هفته دا 400 سیویل بون قربانی لگندوار شامی دمرتاش جاره کردن بانگا راوستاندن شر دکه و دبیجه دو پککه دفج چالاکیان برده و وکرنا نونرتیا یکتیا اوروپی لحریما کردستانی بله تماشاوان هجا بیوی اوی ام گشتن داویه بولتنا خویا ایرو حتی بولتنا سبا هر شاد و بختوار